Zašto organizujemo ove konsultacije? Polazimo od toga da ako govorimo o utvrđivanju činjenica i o tome kako utvrđene činjenice saopštiti javno, kako ih učiniti dostupnim svima, da toga nema ukoliko se ne konsultujemo, ukoliko novinari nemaju u tome baš aktivnu ulogu tu učesnika. Mislim da je nama svima poznato da su mediji imali negativnu, ali i pozitivnu ponekad ulogu, naročito u godinama koje su u mjesecima prije rata, ali i u toku rata. Svi iz država bivše Jugoslavije pripadamo postkonfliktnim društvima koja moraju zapravo posle završenih ratova, ubijanja, masovnih zločina da dođu do neke strategije kako zapravo utvrditi tu istinu, utvrditi te činjenice o tome šta se događalo, stvoriti jednu pouzdanu sliku i obezbediti ili biti siguran sa nekim garancijama da time što je utvrđena istina i time što je ona na neki način putem nekih određenih mehanizama saopštena javno, da će to biti prepreka da se na ovim prostorima ponove zločini kao što su se zapravo u istoriji ponavljali. Ratno huškanje predstavlja čin ratnog zločina. Ratni zločin ne zastarijeva. Mislim da se mnogo toga ne bi dogodilo da su svi novinari bili dovoljno obrazovani. Nemamo pravo na ratohuškanje, nemamo pravo na govor mržnje, nemamo pravo na pozivanje na ubistvo, a to onda nisu standardi profesije, već su to prosto poštovanje građanskih i ljudskih prava. Ako je u Srbiji poluzvaničan, ne kažem zvaničan, stav, na primjer, da je zločina, spustio bih nekakav najjednostavniji nivo, da vidimo dalje, da je zločina bilo na svim stranama i da se to ponavlja i da je to deo jedne ovakve zvanične fraze koja je odraz zvanične politike, onda je potpuno normalno da je formalno, logički i suštinski dalji nastavak tog zaključivanja da ako je zločina bilo na svim stranama, onda su svi odgovorni, a ako su svi odgovorni, niko nije odgovoran. U suđenju, u sudskom procesu nije samo veličina kazne sve što se meri. Konkretno u Ovčari ipak je nešto postignuto, to je da je nesumnjivo utvrđeno da je izvršen jako težak zločin. Obaveza novinara je da budu vrlo pažljivi prilikom iznošenja i plasiranja informacija u javnost. Smatram da mediji jednostavno nisu tu da bi slijedili neki narodni ukus i da bi pokušavali da utaže tu glad za nekim novim temama. Mi smo jednostavno tu ti koji moraju tu temu nametnuti kao primar. Imamo vrlo formalistički pristup u izvještavanju sa sudova i trebalo bi u ovaj projekt u temelje ugraditi kvalitetnu edukaciju o ovoj temi. Dakle, kako izvještavati, kako istraživati, uvažavajući i činjenice, i emocije, i traume, i politički i sociološki trenutak u kome se mi nalazimo. Da nateramo one koji nose te prefikse, politička, intelektualna, da ih dovodimo u situaciju da oni postaju vrlo aktivni akteri promjena društva. Ima puno tih programa stipendija u svakom od naših država koji su veoma atraktivni za mlade ljude. Tech Čivnik, Britanske saveta, Amerikanci imaju Ron Brown. Sad možda neki dugoročni projekat bi bio da se pravi neki program 2-3 stipendije godišnje za cijelu bivšu Jugoslaviju koje bi se sa nekim endowmentom moglo svake godine da se organizuje i da mladi ljudi mogu za istraživačko novinarstvo koje je povezivano za tranzicijnu pravdu. Moj prijedlog je da Zamirsni bude nekakav pilot projekt, ako ste vi slažete, gdje bi se na neki način mogli odlagati materijali, odnosno gdje bi ljudi koji rade na ovim projektima, odnosno koji su vezani uz suočavanje s prošlošću, isto tako vezani uz suđenje za ratne zločine, da budemo u nekakvom kontaktu i da ti materijali ne završe negdje sad, da kažemo, da moramo raditi novi sajt, jer sajt postoji. Veliko pitanje i zadatak novinara je da rade na promjeni svijesti ljudi. Kako može ići ta promjena svijesti? Dajte im činjenice. Zašto javni servisi ne bi preuzeli obavezu
odnosno države, da to sprovedu, a one imaju većinski udeo u javnim servisima, da prikazuju takve dokumentacije, jer je to obaveza koja koristi nekom zajedničkom cilju, pomirenju naroda na tim područjima i tako dalje. Znači, možemo mi dosta toga uraditi i kad je riječ o zločinima koji su počinjeni, baš tako što ćemo međusobno sarađivati. One thing that could perhaps be thought about is to collect some of the information that many of you have been collecting, that exists in NGOs, that exists in your individual files. And even if the prosecutor's offices have not, in The Hague or in Belgrade or in Sarajevo, have not chosen to do anything with that yet, collecting that and presenting that either through some unofficial report or internet site, or as part of a broader initiative as well that looked at the role of different sectors of society in the conflict itself, could be a way of pushing forward accountability for those less tangible crimes and things that it may be more difficult for prosecutors to always link with war crimes that resulted.